duraanin qadee himadhe rabbii xiyyatti naaqenni raahiin fudhachuu dhufe armatti waati koomiti hisaaban malee baatti harkataan firraa nagalchi alaa manatti salphisimmee boruufoo laqee duratte alhamdulillah yaa rabbi baaruun si malte salphisimmee boruufoo laqee duratte ni qabdaruu hin jireenya laalte echi garti tanaaf miltee harkaan qabachuu shagarti tajannee cufaa harruma nuu qeebalamti jirunsa toodhaa asirraa nu eegalamti nu salphisimmee boruufoo laqee duratte alhamdulillah yaa rabbi baaruun si malte nu salphisimmee boruufoo laqee duratte tadur kadhannees wajjumaan nu deebifamti numa afannaa hifannee waan keenyamti barjiruun deegaa asirra. Hi guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Sa'aaduu Show akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii jirra jirtu akkam nagaa naa qabdanii fayyaa naa jirtanii isiniin jechuun jaaladha yeroo hundumaa isin jaaladha isin kabaja like subscribe share godha viidiyoo daawwadha commentii naaf barreessaa isiniin jedha. Egaa sa'aaduun keessanii wanta hundumaa isin daawwachiifti jechuudha. Waan warri mana qaban hundumaa ganda hundumaa isin daawwachiifti ganda keenya isin agarsiisa. Har'a sa'aaduun eessa deemti akka nama Itoophiyaa keessa jiruutti akkamitti deemti jettanii yaaduun keessan hin oolamu. Egaa waa lama waa sadii hojjechuu deema. Rabbiin amrii jabaatti kulli namaa haa laaffisu. Karaa deemnutti illee rabbii kenna kadhannee milkii isaa kadhannee deemna. Mee rabbi nu haa milkeessu. Waa lama sadii hojjadhee dhufooda jechuudha. Tokkoffaa hojii kiyya hojii mana fixadheetiin bahe jechuudha. Zana fataa jedhee bahee unoo akkama argaa jirtan kanatti deemaa jira jechuudha. Egaa imbaasii illee deemuu heda jechuudha. Imbaasirraa mootu madaamin ergattee jirti. Suuqii dhaqee supermarket dhaqee meeshaalee shaqaxii mana keessaa kana guuri kottu naan jette jirti. Kanallee dhaqeetiin guuraa fi amma karaa taaskitti achi bahuudhaaf deemaa jira jechuudha. Mooraa keessa galuu keessaa bahee gibbii keessaa bahee karaa gubbaratti bahaa jira jechuudha. Taaskii bakka kanatti eegganna jechuudha. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa chumaan meeshaalee illee bitee imbaasiillee dhaqee meeshaa fudhadhee dhufa jechuudha. Paaspoortii kiyyallee fudhadhee jira jechuudha. Wanta jiru hundumaa imbaasii keenya gizee dhaqee addaan isinii baasa jechuudha. Illee isin agarsiisa akka bareedu waan tura. Tabarakallah. Affeerra koo yeroo hundumaa. Affeerra koo yeroo hundumaa isin jira. Taaskii eeggataa jira muchura taaskii yaabbachuuf deemaa jira. ግን ያስቃል በቃ ልክ ምን የምትይበሰሚ እውነት ለዛ ፈራለሁ አላወራም በሞት እንዳት ባሪ አወሪ እንደዚህ በደንብ የሚያዋራኝ ሰው ባገኝ አወራ ነበር ግን ችግሩ ሁሉ ቋንቋማቼ ደስ ይበለኝ ወላሂ እንግሊዘኛም ሁሉም ስለ ስራ ነገር አረብኛ እንደማልችል ነው አረብኛ በጣም ልክ እንደ ኦሮምኛው ትንሽ ትንሽ ነው የምችለው አረብኛ አሁን ምን ነው በቃ አንችልም በቃ ቆንጆ ነው መሰግናለሁ በቃ እናወርዳለን ወይ ወደ ውስጥ ተርግባለች አከበሬቱ አከበሬቱ ililli diimaa ililli bareeddu ililli adii wayyoo akkatti das nama jettu akkatti bareedu argitanii ijumaafuu baay'ee namatti dasjetti jechuudha. Yaa egaa hedduu namatti tolti jabadha jabeessa kun akkatti gaa biyya ormaa akkanitti bareechifatti Itoophiyaalleen akkatti bareechifatu qabdi kaa yeroo hundumaa أنا أكدت إنه ترتيبا أما سرارة سنيران لبنو سرارة كنارة اللي بريدة بقى مراتوني فكاتو جي تاسكي قطع يريتو تاسكي تنان أبونو تاسكي تنان
embaasii dhaqee waraqaa kiyya fudhadhee paaspoortii kiyya kan ji'a 3 ture fudhadhee dhufaa jira jechuudha. Amma bahee gara suuparmaarkeetii deemaa jirra. Embaasii deemuu dhufnaa jirra. Itoophiyaa Adaama. Adaama ነሽ? አርሲ ክፍለ ሀገር አዳማ ነኝ። አዳማ ነኝ። እውነት የሀገሬ ልጅ እንተዋወቃለን። በአማርኛ ነው። ስለዚህ ኦሮምኛ እቺ ከ5ኛ ክፍል ጀምሮ የምንማረው የለም አባጫዳ ብለሽ የምትጀምሪው እሱን ነው የተማርኩት። ኦሮምኛ ክፍለ ጊዜ ተምሬ ቢሆን ኖሮ እችል ነበር። የአዲስ አበባ ልጆችና የአዳማ ልጆች ምንም ነገር ኦሮምኛ ብዙ አልችልም። ለምን የምንማረው በአማርኛ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ነው ችግር የለም። አርሲ የት? እኔ አርሲ በቃ የኛ ዞን አሰላ ነው። አሰላ እኮ አርሲ የት? ስለማውቃቸው 11 ወረዳ ቃለኝ አርሲ ስራ ሰርቻለሁ። እውነት ሽርካ አና ጮሌ አና ጀጁ አዎ ጮሌ ምናምን ያልሰራሁበት የለም። እኔ አቦም ሳር ቦዬ ሰራሽ? አዎ ሰርቻለሁ። ጎበዝ። ከዛ እዚህ መጣ ወረዳ እነ መታሃራ እነ አዋሽ 7 አዋሽ 40 እኔ ተወልድ ቦታ ጮሌ ነው። ጮሌ ኦኬ። የጮሌ ልጆች ምርጥ ጓደኞች አሉ። ጮሌ አርባ ጉጉ እዛ ነው እኔ ተወልድ ቦታ። ጮሌ ልጆቹ ራሱ ጮሌ ናቸው። ምርጥ ልጆች ናቸው። በጣም ነው የምወዳቸው። እውነት አብረን የተማርነው ናዝሬት ነው መጥተው የሚማሩትና አሁን እኔ አያለ የሚባሉ ልጆች በጣም የሚገራርሙ ልጆች ነበሩ። በጣም አንድ ባች እነሱ አንድ አመት ይቀድሙኛልና የት አንቺ ያደግሽው የት ነው? እኔ እዛው ናዝሬት ነው። እዛው ናዝሬት። ግን እነሱ ለትምህርት ቤት ወደዚህ መጥተው ኮሌጅ ተምረዋል። ኮሌጅ አብረን ተምረናልና በጣም በቃ ደስ የሚሉ ልጆች ጓደኞች ነሽ? በጣም እነ ፍርኖ ከሴቶች ደግሞ እና ስለዚህ አሁን ዘመድ ነኝ። በቃ ተዋወቃልን ሁሉ ጊዜ እና ነይ ውሰጂ በቃ አንቺ እኔ አሁን እየተመላለሰ ነው እዚህ ኤምባሲ ወደ አንቺ ደውልሻለሁ። እሺ አመሰግናለሁ የሀገሬ ልጅ። እና አዳማ ከሆነሽ በቃ ጎረቤት ነኝ። አንድ እኮ ነው። እኔ ስለዚህ ነው እኔ ያደገን ቦታ ኦሮምኛ ብቻ ነው የምናወሩት። አው ዘማ ተባለ አማርኛ ፈርቻለሁኝ እኔ ግን ችግሩ ያው እና በጆሮ ትሰማለሽ? እሰማለሁ። መመለስ አንዳንድ እችላለሁ ግን እፈራለሁ። ሚስኩኝ ይመስለኛል አፌ ስለሚተማተው ማለት ነው። እኔ እኮ ማለት እዚህ አረባ ሀገር ወጥቼ ነው አማርኛ እዚህ እንትሩ የአማርኛ ኦሮምኛ የምታውቁ ሰው ልጆች አለ አይደለም? ከሳ ጋር የምታወራ በቃ እንደዛ ነው ለማትኩኝ። አሁን ትንሽ በቃ በጆሮ ብዙ ተሰማለ። እኔ ሰማለሁ። ኦሮምኛ ችግር የለብኝም ሰማለሁ። በጣም ከባድ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እና እንደዛ ነው ምንም ችግር የለም። እሺ እዚህ ነው እዚህ ጋር ቆይ ላስገባሽ። ቆይ እሺ አሁን ሞል መጣን። ወሌ ድፍኔ ጅራ ሙጨየው ብየክያ አርገዴ ጅራ አሁን ትሰማለሽ አይደል? ምን ታወራው? እቺንማ ሰማለሁ ችግር የለም። አሁን አመጀቹዳ ሙጨዮ ፍረኪ አርገዴ ጅራ በቀሞ ነው ወሊ ነጌስቴ ጅርቲ ኩኑ አሲራይን ሜሻ ቢቴ ገሉ ደማ ኤምባሲ ለቀ ዱፋ ጅራ Imama fi imami insiranti volta techuda diganya da kene fuda haye nata haye kotota fi kotote kenya gurranne meeshaalee gurranne walitti qabanne jira jechuudha. Kachaba damma bakka wanni tokko lafne lukkuu darzanan puune meeshaalee gurra jechuudha. Meeshaa mana keessaa kana jidduma Ramadaan illee waan dhufee jiruuf namattiin baay'ee bitaadhaan jetti jirti. Bitaadhaan dhufaa jira ka kunoo suuparmaarkeetii keessa akka gaariitti natti olee gadi kaameeraa qabudha. Ullee kaameeraa irratti qaqqabee sin agarsiisaa jira wanta hojjedhuun sin agarsiisaa jira jechuudha. Egaa meeshaa binnee of duuba deebinaa karaa manaa jechuudha. Manallee waggallee hojii nu eeggata.
Egaa jabaadhaa jabeessaa Ramadaan Kariim isiniin jenna. Ramadaanni dhufee jira jechuudha. Obboloota koo jabaadhaa. Kan biyya ormaa keessa jirtanii warri saambusaa xabbastanii jabaadhaa jabeessaa isiniin jenna. Lukkuu kun amma firiija lukkuuti. Firiijii lukkuu keessaa fudhatanii keenya firiijaa foonii garaagaraa ashaganii fudhatanii firiijii osoo hin taane foon ashaganii silifaa kan uffata xaqqilli burree kan lukkuudha. Meeshaan xaafiyyaa waliin sabaa amma kanatti kana qottoonni adiga lakkisi dadhabnee jira wallaahi dhuga isaa godhanii jiran keessanii lukkuudha. Kurri kan kutti kan irratti buulee jiru nama dadhabbi kan jalatti dhugaa meeshaan kosaadina wanti mantan hin jiru bifaadhaan dhugaa haqaatti sabaa sabeetii jiru jechuudha. Deemaa aarti bitti jechuudha. Egaa kana fakkaata isa kana fuunaaf jechuudha.